na mpaebɔ na yeguzu a yɛhwɛ sɛ aba na benya na obetumi ade abɔ yɛ nyina yɛ ho bra adeɛ bi aba Ghana nokore ni ɔyɛ ayare ngina Bank of Ghana yɛn sɛ isika krabra nyina no wono hwɛ so de mae oya be independent adeɛ bia ni hɔ Ghana for abonofo ka ho we independent ne ma wane ni abonofo na Ghana for no ye de mae Bank of Ghana yɛte yɛ ba ba ka 60 billion Ghana no ye no tin ko bo oboka 60 billion afi ba ko ananfie mienu asem de odene na yeguso yenye sasa no ho yanka nwie yɛte yɛ ba Bank of Ghana Bosiana Yakobo na IMF no uche mutu mienu a Bank of Ghana ngwa no odi mu 250 million odi ba ko okosi dane abenini na jese be nse bi asinti ni e ba pa ne bayo me de mentiasie nananom no krani ye mentiasie 250 million say ye de bro ayi regional house of chiefs and regions wo Ghana say ye de $10 million a bra regional minister so here sapa boy ho bra nti count me ba ye bibi mai e ma ne nka the other regions then the Bank of Ghana no ngwa otimi no say me si dane a hefisa na no krani ade we dia minim maka sabampa ho asem anka ene de me de ngo bibi kura no be de buku akamba ne ba hu say ye ni abre aboa ne ka ni bra $250 million say ye de ye sabi omranti abebe ko school ba na be nya adwuma nyo ye de say sika no it was a nye papem ni empa nye bibi maba enti be nye bibi kase e mabe e man faso ma e mane bien ko fie bim bien ko do ma se bien ko sunyane bien ko brekum bien ko na ekeka ho amre enti membo ye ba sre man panyini Bank of Ghana onye independent sa on frade no ne bentena kokoam na be maka bibi papa bi enkyere na sa asam ne de ya bonjoso Yewura ose ade yo agimabadu ya otoso mienu one na ye oman hene wo Dormaahene nanom atena nkonwa ne nsam a just after success pulse no be wura mu no chief producer ene Bank of Ghana mpanifo no bi 18 komo no mo kire se asem e koso wa Ghana nyina no omo fa the deal and the genuine process so ene massa project we e koso ntis the amanfo bi ka ene ade no that's not the case wo di ase sen Bank of Ghana issue na ye ka ho asem wo ti ase na no ada ensam wo de ba bonten se wo maboka ne ade no se wo tie se ye ka bi asem e wo radio so ne TV so a se wo tena se din ya ensam no wo tie ase ana se bia wo fa ne se semtwerofo na anya wo masem bi no mo ka keke anopa hene fa na wo ya wo hwe me ya wo tie me se ko ba se bia Bank of Ghana de krata ba bonten se wo aboka ya sa asem no wo fa ne sen wo te ne sen ana wo de bibia hia de wo ya na wo de wo ye wo de wo no wo mfa ho anase eya wo pe bere kenkan won krata na ode aba bonte ne bi wo yensam a wo mo de abato manim ene anopai but the north town mara se bedwane yeru Samuel wo kuja to abraka so eka ene se company kura no a ye de sa business no anase contract no de ama no contract no kura no se bibi kura na akomu a adwuma no kura ni ho sa adwuma no ya ma no ya wo de contract no de ama no wo pa adwuma ko na wo hu no why na eka no kure at this point why na eka no kure sense ya sa the politics abewuram I know say NPP ni NDC samanya ba mu pe na the substantive matter no ankasa no bo se na ya yira Ghana ya de sa de no ade atirim so no wonder say ye free and ordinary Ghanaians and to say boss say no ne ebusa say asam no ankasa no why na e ka no kore Office of the Special Prosecutor and so ndura court kwatrase na court kwatrase no adwumre ye kire mo de kire o mo se nyame ya domo a September bosumi ni mu no ena Mama Cecilia brother pa ni case no ankasa no ubeka ya Prudential Bank na account bi o ile nsato so ene Society General for no account bi na wo ho no omodo mo nsato so eno a court no kwatrase ma ensem bebre ebra mpanifo ko ofie ho no sika o mo ko hu ye ene sade na sika no sitie o mai mu sika mo no ne ene sika hodo bi o mo ko hu ye no Office of the Special Prosecutor say wo ye hu adwuma nti ebrepam no one Ghana for bedin komo na wa bie nsam no so de akere Ghana for omo findings ne said the results no be si akonyina no o meka ho asema akere Ghana for hyade nso